Minta kesngi ke Shitarik Uyayong ke United Democratic Party UDP Nongpo Circle kalapan kup buram yo Pak Mirul Pons im Emily ke Nongpo Constituency halor ke jingjop don buram hak election Emily bedang Shudapshen. Kinongkit kambah khmat jong keseng UDP ki bakentup yu Pak Balajit Rani MDC ke Nongpo Constituency President ke UDP Riboy Pak Don Bok Kemdet Pak Michael Karhunai Secretary Ubongkai Karat Umwang kirkot ke UDP Nongpo Circle Uba RR Makdo nong yalam barat ba kirkot ka Women's Wing, Youth Wing, ki unit beper bat kinong Krishan ka UDP kila don lang hakani ka sengipen ko buram yo ba Mirul Pons im. Di Kerbang, lalu ke Circle, Distrik, kumjuru di Kulai Kerbang, ia i Samet Pak Uno, kumpu Presiden, Beranpa Jong ka UDP apa lari ni Broadway. Kadang keding kami nanti, bab keding angnun, hakapor bangidang yaya, hakajing campaign election dari kekan election. Bagi Pak jong gejelam Meghalaya, kin ai ya keding Krishan Kawapura, ia ke parti. Lemban kajing angnun, kajing community, but haki election speech ki prepare pada kalian dengar maju track bagladei kapor ba niladongkam yung menteri ramba nak presiden nilalit si kipadba benterwa yang kisau penrimut ki kertong sausan gawe gerangsa so yang gerangsa benterwa yang kini ki kertong si kipadba Jong ka rilum kasi jantiawat garu. Denre ni haban priang ya kamon jong kipai ba kipai. Na di saupo santli kisit kipai ba kira penjong kadua ini. Hagadre kami keriso keladan kejing kusya. Ban yalum panyalam. Naga unta yo ia soka banyalam dari UDP. Kalau kita bersama dan regidip bahagia sensia pada bantau yo soka iran kam dia nambah. Habio lain kuimut kia beli bantau yo soka apa berjalan. Habla bersama berbeda berkini lani bermok out ya kata mlah bantau. Nomor kejing yeso dengan parti UDP ban Krishan ban don apa sorkar MDA tu kidon giba kemen kidon giba menyau kidon giba perhat dan kemudian rutai kidon pun kau nomor kata kumdong hikmat boki kila penjong ban late penjong yang sorkar harus kemudian akhir ini kadang don kejing Krishan ban perhat ban omongin Krishan ban adem Perwan kilat kilenti Pantau Soka Namar Paka Nambar Kapil Ban perhat naga mentah kijing kibabun Apa ke konspirasi Ihap bensim ya gerai Aku ikut kia beli dan berkinong ilang apa ke parti Bensim ya gerai menong bangit penyesok pada soka Lalu wapera perhat tangi lili simet Kamu lihat dengan hal berhak dalam tajuk kesuruh menempuh umden Singapura kadang sakut sekian PHC kadang sakut yang empat dia kesop sentar supply kadang sakut empat dia kesop sentar mencakui kunalan jakuswai orang kadang sakut kenoden ribuan college sa umden dan berkaman berkelanjutan School repair, school sorkar, kiwi school begitu nang hampan perbaiki. Kisama wakam macam macam ribuai dengan pok konsi kidan kam, ya kejing Krishan nangau. Adin kalau perhat sani, adin kalau perhat sani. Dan kejing setuju murlang, bagi nong yalam jong parti. Aku panggil perhat nak mendapat mendoy.
Jumpai ba bubun balang di dalam rajungan sini. Isu biar gerai ban Krisya, ban sendrom. Memdon na gawairu ke parti akan di election ke pemerintah kabiyo yang absolute majority lene ke nambah ke pura. Haban tahu gilat kelinti ban tahu ke sarkar sendrom. Ban tahu ke sarkar. Namar kata la shimi. Di takarau iki bende boleh sedon di berkemen. Don di berbenyau, don di bersubsi. Lagi jauh di berkat. Nilong haji luit kan berkat. Dan dengan kerana kenang ini akan dikasih kumpi leaders di dalam babin syai. Lalu bentang kiri.